Ada coklat. Iya pakai bang. Coklat. Bang sambil kenalan nih, abang namanya siapa nih bang? Bapak Usman. Jalan apa bang namanya bang? Sini bang ya. Pondok Cibubur ya. Oh Pondok Cibubur. Nampakannya nih tuh. Sate buah. Assalamualaikum guys, kembali lagi di Kiuk, 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 Kiuk. Suara perut yang bikin lapar. Sobat Kiuk, kembali lagi di channel sayangan kita. Kali ini kita lagi ada daerah Pondok nih. Pondok apa ya namanya? Nanti kita tanya-tanya juga nih, ada penjual unik di sini nih. Jualannya jarang nih. Kalau daerah Depok nih segerobakan saya baru lihat dia doang nih yang jual nih. Apaan ya jualannya ya? Nanti kita lihat aja nih. Kalian kita mau tanya-tanya abangnya. Nih letaknya nih ada di sebelah kiri saya nih. Tuh, sate buah Ciawi nih. Waduh, kayak apa nih sate buah kok di sate? Kita lihat aja ya ntar ya. Yuk ntar kita samperin abangnya nih. Abangnya lagi duduk aja dia. Yaudah langsung aja kita samperin abangnya nih. Yuk kita lihat nih. Bang sate buah bang. Bang ini sate buah nih apa nih bang? Kita baru ngeliat nih bang. Boleh bang ditunjuk nih bang. Buat sahabat kuliner Depok nih bang nih. Banyak kan. Kayak apa nih bang? Semangka. Ini campur-campur apa gimana bang buahnya bang? Boleh lihat bang. Satu tuh ditusuk-tusukin pakai tusuk sate. Oh kayak tusuk sate. Jadi kayak buahnya dibikin sate-satean ya bang. Iya, Boleh bang iya. kita bikinin bang. Iya. Ada rasa apa itu bang? Banyak kan, masih banyak. Masih semangka ya, semangka. Boleh bang, semangka bang. Semangka. Sama melon bang. Kita mau nyobain dulu nih bang nih. Semuanya enggak banyak. Ada berapa rasa yang bang itu bang? Lumayan sih, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 8-an. Ada 8 rasa nih. Kita cobain 2 aja dulu bang lah. Banyak kan kenyang juga ntar kita bang di sini. Enggak apa-apa, bisa masukin kulkas. Cobain dulu bang, sama ntar kita cobain dulu rasanya nih. melon apa Sama melon aja bang ya. Nah ini penampakannya kayak gini nih. Kalau buahnya macem-macem nih rasanya nih. Tuh. Oke, Ini coklat. dibikinnya kayak gimana nih? Kayak gini nih. Tuh Ada tuh. coklat. Iya pakai bang. Coklat. Oh buahnya nih sambel, pakai sambelnya coklat gitu bang ya? Iya, Oh, iya cocolan nih, sambal coklat. sambel coklat. Ke toppingnya ada tuh. Oh dipakein topping juga nih, meses. Ini Meses. untuk harga berapa nih bang? Murah lumayan, yang 2000. 2000 untuk satunya nih bang. Waduh. Kalau yang murah ini, banget kalau ini. yang basah anggur sama strawberry sama kelengkeng. Oh sama anggur, nanas strawberry, itu kelengkeng, 3.000. nanas 3000 tuh, 3 macam. Yang ini 2000 nih, udah dapat macam-macam nih kayak gini nih tuh. Bang sambil kenalan nih, abang namanya siapa nih bang? Bapak Usman. Bapak Usman. Bapak Usman nih jualan ini bang, idenya dari siapa nih bang? Sate buah ini bang. Kalau boleh tahu bang nih. Iya, kakak yang bikin. Oh kakak yang bikin. Punya diri sendiri sih. Ini untuk jualan nih jalan apa bang? Namanya bang, sini bang ya. Pondok Cibubur ya. Oh Pondok Cibubur, namanya jalan Pondok Cibubur di sini nih. Pedurenan, daerah Pedurenan. Kebetulan habis hujan nih cuacanya itu. Ya kan? Udah gerimis-gerimis tadi nih. Hujannya udah lumayan berhenti nih. Kita ketemu sama abang penjual sate buah nih. Tuh. Sate buahnya juga banyak banget tuh, macam-macam tuh. Sate buah Ciawi berselimut coklat nih. Harga 2000-an. Tuh. Jualannya berapa banyak nih bang kalau sehari bawahnya bang kalau boleh tahu bang? 200-an. Hampir 200 tusuk bang. Waduh 200 tusuk sehari itu bang. Paling banyak dapat berapa nih bang kalau boleh tahu nih bang? Kalau Lumayan habis lah. semua tuh. Lumayan. Waduh lumayan juga bang ya. Sambil kita cobain nanti kita tanya-tanya lagi nih ke abangnya nih bang. Izin bang kita cobain dulu bang ya. Siap, siap. Nah ini nih penampakannya nih tuh. Sate buah. Jadi ini satenya udah dingin nih. Ada kayak dari freezer gitu nih. Dicocolin nih ke selimut coklat nih tadi nih. Istilahnya kalau sate-satean mah namanya sambal coklat nih. Ditaburin meses sama keju. Cuman 2000-an ini setusuknya nih. Waduh, buat yang penasaran langsung aja nih datang nih ke sini nih. Adanya di daerah Pondok Cibubur tuh. Daerah Pondok Cibubur. Alamatnya di Pedurenan, Depok nih. Tuh abangnya biasa mangkal di sini. Ntar kita tanya-tanya lagi nih jam jualannya gimana aja nih. Sekarang kita mau cobain dulu. Tuh ya kan. Ini rasa melon sama semangka. Cakep
banget nih. Tuh. Kita cobain lagi nih ya. Rasanya paling-paling lah ini pokoknya. Nempel dia nih. Tuh, ini melon nih. Tuh, cakep banget nih. Ya, langsung aja nih kita tiup nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Jadi buahnya nih beku nih. Tempelin tuh, makanya jadi dia kayak es krim juga nih. Model-modelnya model kayak es krim. Campurin sama coklat nih, selimut coklat nih. Ini kalau siang hari ini udah mantep banget nih. Betulan nih kalau lagi hujan nih begini nih. Jadi dingin tambah dingin. Lah, kita habisin aja. Kurang uangnya sebenarnya. Kalian semangka nih. Ajar lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget rasanya ini. Kotorin lagi nih, tuh pakai mesosnya, sama kejunya nih. Udah habis nih, tuh. Banyak soalnya nih, 2000-an. Satu tusuk cuma 2000-an, nggak bakal rugi ya buat yang beli nih. Mantap rasanya. Nah nih bang, kita mau nanya nih bang, buat yang mau beli ke sini nih bang nih, abang jualannya di mana aja nih bang? Keliling apa mangkal di sini nih bang? Kalau mau masuk sekolah ya di sekolahan 05, 03, 02, kadang-kadang di MP. Oh, di sekolahan Curug tuh bang namanya ya, SD ya? Pagi Oh. itu jam 7 sampai jam 2-an lah. Sampai jam 2-an di SD bang. Kalau udah siangan dikit kemana tuh bang? Melipir ya bang? Nah, di sini, Di sini. di masjid tuh, masjid Istiqomah. Oh, berarti daerah-daerah sini nih muter-muter nih si abang di daerah Pondok Cibubur nih. Tuh di sana ada SD sama taman sama masjid tuh. Abangnya melipir aja tuh di situ tuh. Ini jualan yang ini udah jarang banget nih. Kalau pada mau nyobain kemari aja nih sama abangnya nih bang. Ya, sekarang kita udah nyobain nih. Sekarang kita mau bayar nih ke abangnya nih ya. Nih bang, ada 3 macam nih bang pembayarannya nih nanti nih. Tuh abangnya dapat yang mana nih? Ntar dipilih aja nih bang. Bang silakan bang, dipilih bang. Abang dapat yang mana nih ntar ya bang? Nih berarti kita kali 3 tuh bang pembayarannya bang. Abang saya beli 24.000, 4 kali 3 12.000 ya bang. Ya. Kita lebihin aja jadi 15.000. Duitnya di sini bang, ntar kita kasih bang. Iya. Kalau dapat 100 bang dikalinya lumayan abang tadi. Ada 100 ya? Ada 100 bang. Besok-besok kalau kita udah sukses. Siap. Iya. Nih kita bayar ke abangnya bang ya. Terima kasih banyak bang nih udah memperkenalkan kuliner sate buah di sini bang. Yang jarang orang tahu nih. Semoga abangnya tambah berkah nih jualannya nih, tambah laris manis. Ya terima kasih banyak ya bang. Udah kita liput nih. Oke, sampai jumpa lagi nih di channel kita nih. Jangan lupa buat teman-teman untuk selalu di like, komen, share, dan juga di subscribe ya. Nanti kita liput-liput lagi kuliner yang unik-unik dan juga jajanan-jajanan yang jarang orang jual nih.
Sampai jumpa lagi di Kiuk, 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 suara perut yang bikin lapar. Terima kasih.